Mata ki jai, lebaran mata ki jai, lebaran mata ki jai. BJP Killa bis bagmama bataine BJP ni ungai candidate manjak Omar Jumatia tini killa kuar kabibo himbotok rally khlaijakai ABC songmarino koplai khlaina bagai badaina bagai khorang tisalaika BJP ni Tufan Group bodol logibo tongo songmaribo batainai Omar Jumatia Mataram, Vande Mataram, Bangla Amazawati Jinsan Kolabo, Vande Mataram, Vande Mataram, Bangla Amazawati Jinsan Kolabo, Bangla Amazawati Jinsan Kolabo, Vande Mataram, ini punya press media dah hambai ini killa 20 killa andar ni dewan bari bisi andaro kapra bazar hati ni sini pitra azra hingba to hinglai mani bises khaye buskang mas April 12 tariko je pone BJP ni candidate pass hai nai Tufan Group block tabok jaga me joto jaga me rally khainai nai tani amla 20 killa bagmawa जों ग्रेटर मेट्रो नांया जों सुदो डेभलपमेन्ट नायो लामा काहा तै काहा बायनो जों जानोगो नायो तुफान ग्रुप को बनो नायो जे लामा काहा माते तै काहा मानंगो परिबेस काहा जों हनै आनि बागै दिनै देवानबारि बिसि आन्दरनि कापा बाजार निसनि पित्रा द्रा जों हिंलाय मानि जेनेबा तुफान ग्रुप Tufan Group ini kaya tahu 20 kila bang apa? Tufan kalau 200 জন যুবক Tufan Group কোথায়? Tufan Group কোথায় ini rally kali mana? Ambai. Actually ang ya candidate mungkin ada Tufan Group lagi. Berang di nahar menggok tu deh. Elakana develop kayo ni bang deh. Ama tong wi rakha brong na hari ni ang bus kama ang tongo tanem le Tufan Group block jara Tufan Group tong nai brong joto na jara Tufan Group tong nai joto na candidate bro jita kai bosore BJP sarkar na tai nai jeng 20 kila bagmawa minimum jeng 12,000 makna apply ni ya prisai tanai